Assalamualaikum. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Karena subscribe itu gratis, nggak boleh pelit-pelit ya. Oke, dadah.
Baik, ada genre yang punya kawin.
Ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Raden Channel. Makasih. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Al ya. Makasih.